me hunu saa de na e koso no it be a spiritual conversation enipa na kan sa wo ye saa de ni nim say e camouflage na de a wo so mo ye no akunya no kura wo de ni si so no ye say akunya no Dabi sa wo person odi obi si akunya so ama ne be ye president ya e wo akunya anu bi ana eya owusu bempa abo ye de ma akufu ado a e ma ne be ye president no de bi wo ho no ma wo so mo ye no mo de na ka de e ka ho se wo pese wo de eya Dr. Mahmoud Bawumia e be ye president awo Ghana one e wo akunya bi wo ho no ma me mfa akunya ni din tuja se akunya no ana wo se wo ye ede manu two nyenya no e wa anadwo tam bi wo ho no ma sa anadwo no ene de nyenya no gu obi a ye besi ni se on the president ye besi ni se on the sofo mahunu wo realms se ensuo to na ensuo to no wo sono aka wo se Dr. Mahmoud Bawumia wetimi ekata ne so e ma Dr. Mahmoud Bawumia ho to no na oso de nani a kire bush na esi edun katia afa umbrella wade akata John Mahama so first kusibu ate na ani enimu no say won yesa kusibu ate no say kusibu ate shan come with money sika nie ma mention come enti kusibu ate nkom bi obehye bia no aye nkom say ma jisika be say $1 billion $2 billion na maje eda honum na afi mi declare enti kusibu ate ani enimu no ne aka say 90s no o hye nkom 2000s no hye nkom no kusibu ate nkom hye we totally fail. Hi, too much age. Mess say when you first time I do video to Adidimwa, kindly subscribe to our page and also press on the bell so that I'm here upload and answer able to me aka. A spiritual program and I made ebro. Ebusia en kan fom penifo bi ehia esi Dr. Bawumia president deda. Ebusia deda o ye vote ye but oma ye sunsuma kwankere e de na tena akonya so mprensa e de neme bi ayeye no ho a e kire say according to them a year by this time, Bawumia should become the president of Ghana. Ama in Seminole, any Ayenai. The current government came here, and it's not the government. When as I adorn you with this Yanina, we call it Yanina. By next year, by this time, you will be the president of Ghana. You see 3 times. We sunsumu komo na mene o ebo na mensaka asunjwe sofo oye sofo bia oye nam yi papa kame ho na ma na akwa bambra ejumidis no fa ensini mu chimu na kasa no onfa mboye. Too much. Measure too much. And patronity more umpuma. Namiadum your horny bar. We look very young. I ready out. Okay. But only for video ya and go for a can was me. Kakaba na buti my phone. Too much, my young cheer a too much a refuning. Spiritually, medical mechanical harder that. Idea was a MPP for you. Edema Dr. Mahmoud Bawumia and yeah no and this nyanya yedi gugu komuno. Okay. Idea was so mo ye no enya haban and a Belma Dr. Mahmoud Bawumia be president. But so some this akunya so empress. Tie too much. Idea bi wo hono man kananga sa say Dr. Mahmoud Bawumia ebetima break 80 na e wo so mo ye sa ade no. Akunya ne de sisi a metima fa akunya a woti so yi. Metimi de wasi so. So Dr. Mahmoud Bawumia ye ho nko an wako. Wabese akobi side. Ya bono hene waba nkra ha say ya in the same thing but the wade nkasa ki bi wo hono ma e wose omunya wo bi e mani bie sa ki no e de ma no David hena wo be ye ni nyina no enya enwo a ye de gu eye toa mu e na ma David be ye wo hene o e hwe gu no so omo de mu bi gu eye abeban mu so e be ye wo hene no so was anointed from eye etoa emu it is so ahinie no e da ne toye ba David de yamfa
eye enwo no enwu eye toa mu ba nam se na David was appointed wine no omo de eye David enwo no egu eye hon emu anom de anointing David etisi ebeyi obi se wo yo hene ebeyi obi se president a ewo ade na kade ne na sede wo honom a ewo so omo ye Odifo me ndi wachi ni but me jibibi edi exactly nipa na ode ahaban she president vice president or yes spiritual person yeah and I would see declaration or make you answer or yes ade no it know how are you overlooking all this incantation or yeah no can say won say won wo ye wo Christo ni okay enti Christo akwan na woni no onye wo Christo ni onko asore oyo konfo too much me ntwa wano me ya honhom adwuma meaning the same thing applies to nipa no yeah eti honhom adwuma na me ye no baby a say nipa na what the vice president Dr. Mahmoud Bawumia esi akunya so no me hunu saade na ekoso no eti we spiritual conversation enipa na kana sa wo ye saade ni nim say e camouflage ade kana sa yeah according to no o say enkrahene by we the same team man enkrahene ne dia no ye akunya o so obo gaman chedin ne dia no ye akunya within eye gaman cha wono ma say enkran side bi but we no the whole Ghana and the whole Ghana na dia wo so omo ye no akunya no kura wodi ni si so no ye say akunya no David so wo person odi obi si akunya so ama ne be ye president ya ewo akunya anu bi ana aya owusu bempa abo ye de ma akufu ado a e ma ne be ye president no basa akunya bi akunya David akunya wi a wote so no metimi de obi aba betra so amana be ye ohene ba se me person obi be ye president wo akunya na wote so no so a e woni ma ma ye ni akunya fofora me de besi honom enti se wodi obi abesi akunya so amana be ye ga man che hene eno does not mean say same akunya na nka na sa no wo betimi de obi abesi so amana be ye president of Ghana never ade bi wo honom e wo so mo ye no mo de na kade e ka ho me de haban ye adwuma wo ba ma so ye ya me de haban ye adwuma nyenya na wo de ye no nyenya ankara na sa no se wo pese ye adwuma ye na adwuma wo ye public yo se wo pese wo de ye Dr. Mahmoud Bawumia e be ye president awo Ghana one e wo akunya bi wo honom a me mfa akunya ni din tuja se akunya no e na wo se wo ye e de ma no two nyenya no e wo anadwo tam bi wo honom a sa anadwo no e na de nyenya no gu obi a ye besi ni se on the president ye besi ni se on the sofo ye besi ni se eti ye wo ekwan bi a time man kan sa ye wom 12 e won ye eye ewia 12 won ye eye anadwo 12 won ye eye it is one who sa de ni nyina at the end of the day be fail you eti e wo mu se wa ye gamanche aba be ye ohene but we say yet Ghana say ye hwe me be tra say na me kan say me hunu wo realms se ensuo to na ensuo to no wo sono aka wo se Dr. Mahmoud Bawumia wetimi ekata ne so e ma Dr. Mahmoud Bawumia ho to no na oso de nani akire bush na esi edum katia afa umbrella what they akata eye John Mahama so I was spiritual implications was ade we say hu ba Odifo me de me ndo esuko honhom na wo de ejuma wo ye no exactly ba say elephant de kwaye mu ana obeko ena umbrella so de ensua na betimi stop o be kai say ayo wusu bempa be share sankom we say bi before say no say ba bet na so no o be share nkom bi ka say ohun say enti elephant the entire omukoko for elephant baba ye omaboa a wono na ya spiritual animal de ma MPP no at the moment ya spiritual wo be mu sa aboa ne de nani akire nwuram election year no na kire say sa political party say MPP na wo so mo ye adwumaten na bolet me free kwaye ma ba asaba enti sa the entire ema Akufo-Addo be ye president nyina aye say osono no on say osuni etimi ni free nwuram e de ne bafi okozu ahodo bebre ya South Africa say ko honum a honum bebre wo bazu Kumasi Zoo say those days ne bi wo honum omutimi yi e bafie ma the end of the day no otimi ni nipa e be communicate e ma ne yeyi eti de ntia wo mkoko fa eye wo so no
se omo de ne ye omakaraboa ewo eye political party se MPP mu no ewo na se na se na ewo no spiritual implications in spiritual meaning significance of sa aboa no a kire se election year bia no ewo sa aboa no ba fie sa aboa ni nya ba fie pe e kire se omo ba we ni ba aboa ni de na ni kire nwura mu back bia ma kire se ba bia dan na wo so omo de ade ne to no man fa nto enti eye frato ana na ma me ka se eye nipa na wode eye vice president esi akunya no so no eniemu tu bi wo ho no ma wo so ye e de ka ho ansa na vice such a man to me de me ne wokuma se okay enti se won to me any MPP fo bi including NDC fo muntaka mo wo wokuma se no se wo mo pese is either party way and our party way ya e wo so mo yes ade no and at the end of the day no be ye bia it doesn't matter say yade eye chiniye esi John Mahama so no betima ye the first say kim ade ne bedane but Odifo on say sa akon first say enkonya ya ye de mpanifo international so we need the first and the second I say ade a omota here all the time okay now o kasa ne wono o kire say ye o sunsuma de mienu bi e wo say ye ma komia bana no eye say mamufo ento aba na the result of aba no a kire en say we never fa ana we never fa na mo no say no kire say ye o sunsuma de mienu bi pa wo say in sintin mini say nipa no on qualify po na o yes ade na ebeba na woni say spiritual me njindi tie spiritually aba yato no population na waga na omoto aba no too much enye nipa kan kasa se yetete ya se nkwa na to aba spiritually enipa omoto aba no ahonhum nyina beto aba waga na Odifo David eno na ma Akufo Addo timi be ya president o ka Akufo Addo records wa no owo our spiritual and physical realms no and there is no way say Akufo Addo betimi anu tell ma wo su bempa de bia no de Akufo Addo ho yam on say Akufo Addo ebo akunya o kan asem bi aye onsu bempa kan asem bi obo akunya de ma aye Akufo Addo no wa ka say omo de atin say mi say 9 months you say yeah 9 months ana aye Akufo Addo ho adwuma that means say Akufo Addo niam na di na chi ne so. And at the end of the day, we are going to see a debut on the map, or we are going to and at the man, or we secretly, privately. It is a open so be your president. Open so be your penny, nanny penny, dear no. And if Pagina no tomb, agent some tomb, Moka say, woman, and your public, and yes, I dear no. About who we are here, but so many yes, I dear na make too much. Yatigani be and Crawford, or Mobile body be no, but a few years or more to have so better. And so better, by your Rubeniano, and yet you can't send me by a wild round to say, Sagana for physically by whom we say quite better. Spiritually, Susuma Semana or can yeah, Ebana Sena about one ya cotton, ya kind. So, and Confosona air to Abano, yeah, almost fingerprints na ya de to say when is so soon be then the fingerprint I could see paper so mo all say ye to abawi ya say ye wiem o ma to abawi ni ye say ye wiem wia o mu wiem no e kwan ba so no mutimi wiem at the end of the day asem bi ama ho a spiritual issue o ma to abawi o mu wie ye na say abawi de da bi ankoye but e be ko I think say em say John Mahama ni Akufo Addo penso omo de ababi eko eye court emom kodi asem na the end of the day and we all know definitely spiritually yeah one woman dey name say aba no mawiem but now so spiritually voting because was spiritually intino at the end of the day a favor woman eti abatu bia ye beto no me say papa no woye ni de bia menim ni din no ma hwe video no ba din ni menim woye ni de bia ba we say there was what ye edicam was spiritually concerning nyanya na what dear good come physical no spiritually wa fairly but Odifo Kusi Boateng yeah Victor Kusi Boateng and I say another property so the maka tell us no spiritually minimum no uni ni say yes Kusi Boateng first Kusi Boateng na ni enimu no say one year say Kusi Boateng no say Kusi Boateng shall come with a money sika nie ma mention come enti Kusi Boateng kom bi obehye bia no ayen kom say magicika be say $1 billion
$2 billion na maje eda honum na afi mi declare eti kusi buate anye nim no ne ya ka se 90s no hye nkom 2000s no hye nkom no kusi buate nkom hye we totally fail. But apart from saying there no e ba ye no osu be mpan kom se na o hye no e ya ye se o hya me pipiu ade no nyina nim ba so tie kasaya na once Akufo-Addo de no owusu be mpa timi ba bonten be declare say me owusu be mpa afi wi abato aye beto no se na Nana Addo ameye president amon hye me dan wodi makabi ba se this and they say come say no on hye mo na emu no o twa ya ba opem o won no de nipa ne bet ebetre kunya no so e wona so dem ansana ye declare as president of Ghana. Aha anga ne dem won no nso no wo be kai say eye Dr. Mahmood Bawumia ko hono yeah okwa ye wode ne tena kunya bi so wo ba bonten be ka say kunya na wode ne tena so no enkrofo say wode Bawumia as presidential seat so and what is wrong and this ono owusu be mpa no enya injury e won 19 doctor na man advice so preacher won tena say enti panini say ba ne nchen no na ebeye ni wo se obe manager honom no abompa ya ma na wode ne tena na kunyam enti won timi ya specific akonya bi eni wo say de ono to suna na oso ne eno an wode ne tena to because omo ba ho bia na enkonya pi e wo honom ma mpanifo no ba omo tena so yeah na ba nsan na ne die na na oso free so wo say wode ani die ma no wode na nanti ache tie se owusu be mpa be yi obi too much ama na be ye president wa Ghana enya public te sane eye konfo no say eye no Akufo-Addo die say no Kumasi dwem ena mu sofo bi say ya sofo ya odi atemi keyboard dey say ball Ghana wait me hu kini odi na atemi oh Kofi Afonsa odi for Kofi Afonsa odi Akufo-Addo tena akonya so wo dwem ono na owusu be mpa ye adwuma na wiu eye film ena no ope owusu be mpa no aye adwuma na wie Kofi Afonsa na yo no na be hye nkoma etopa ho no ono na be hye nkoma se ke Japan be fa de ne flat ye wie we anya send de na no wa hefa me say adwuma se MPP for was de bia so mu nim na so mu jai owusu be mpa se ki what should make a position now for over 100 years? I didn't know about because Owusu Bempa. I have to talk about in the current MPP. And I have Kofi Afonsa in the current MPP. Owusu Bempa, Prophet Dr. Owusu Bempa. Well, no any current MPP. And a choir of France or man and Addo Danko Akufo-Addo be your president. Owusu Bempa spiritually when yakra and spiritually make us a yafin over Shenkom. Ne won commission ne eye ne ma bi obeye no spiritually bia no ono wo se bia wo ye no abonten but spiritually na ne waye no waye wi me say Kofi Afonsa kunya wo se wode Akufo-Addo akwasi su nyina eye Owusu Bempa ne ye nti e credit na no ope okay odifo be person do fana we to jani enfa yen community too much media ne emeke na ne se awuzia ewiase kuro bi wa ekuro bi nso etoa so ne emeka de atwato politicians krampo ebo mo ho ban afi abato aye beto mo je hwieguo pa na eba beba so bo modern say wo bebo ho ban asumdwe sofo media me yensa spiritually adwuma bia ni hono ma ewurade din me ma ho odin mentimi ye media haban titiru aye adwuma and before that no me di kan ye hwehwemu efia spiritually wo problem na yin fa ne free eba MPP for NDC for bomodin se nkomo we sei a ye di no mo nhye fa majo mahama mo nhye ma eye Dr. Mahmood Bawumia na omuntu na mo ese ne fata na eye wo se wadi nkunuma wi a enuru eye January no no mo se eniema adane ewo ani so too much with us odifo ebusia me da se wonya abre no tie koma me ne odifo ediye na ne nsam na oka no emu awem emu do na meja ne contact de ato ase o de ama opese ofre no ne kasa fa na bo ase o na won no enkasa na afi so ne di mu a subscribe my page we ne mi adoma no so na me upload bia so na unsebeti maka me hwe nim se beja wo comment ato ase ne mu how a wo si fa gi video we makra